Aduh, buka ka ng kotok, tapi na ayah kotokan dia. Pak, bukan sih, nyata benar kotok baik. Kenaun, anak mah, ulah lu bertanya. Yo, bapak, endek miara kotok, endek jadi peternak kotok. Apa nih mah lebaran pak, ngurusan kandang kotok baik, bukan kotok itu. Ih, atuh ayeuna lu kotokan gene, kadang dege. Aya kotok na ku bapak. Apa nama? Jeung ternak na ku bapak dibeli. RT, yeuh bapak RT boga wilayah. Itu ge pak, kode lebaran, ajak suka jalan-jalan ke, batu mah jalan-jalan, bapak mah ngadain kandang kotok baik. Pakai jalan-jalan segala sih pak, ngabiakeun duit doang. Unggal pe jalan-jalan. Warung pas sawah kan jalan-jalan meureun. Maksud si Pak lain eta pak, jalan-jalan jalan-jalan piknik, ke mana ke, ke pantai ke. Daripada piknik, mending ngahadan kandang kotok jeung bapak. Jaga siap, hayang. Sini ke mana sih pak? Mantuan kandang kotok. Malah Pak Indit. Waduh. Si Pak, ayo di ke pantai. Ayo mau tebak-tebakan ya. Naon? Boboh naon barem. Asya mah di kamari tebak-tebakan eta bae. Geus naon aing ge? Naon? Buat dikuntukmu. Nyoba ya. Ngomong-ngomong, lu lebaran ini nggak jalan-jalan? Teuing mah teu boga duit. Sarua aing kita boga duit. Sipa. Jangan lama si Arok, kenapa dah? Si Sipa digerokeun lompat bae. Loh, eta babaturan sia. Oh, eta anakna Pak RT. Oh. Pak RT, keur ngalagu panaon? Ai sia saro, keur ngalagu kuku aing jeri udah pantek. Ih, atuh bagus Pak RT. Coba sekali deui. Ari sia saro, sakali deui. Sakali ge aing jeri leuweun aing tuh. Amun sakali deui atuh berarti leuweun aing bengkak. Ih, atuh bagus eta mah Pak RT. Bisa nyanyi deui mah saron kulin. Ampun si Mas Saro, pukul leuweun aing jeri ka pantek. Ajar nyanyi. Dasar Saro. Kesel ya, Rob. Orang mau kemana ke situ? Kita mah diem aja di rumah. Aduh, Rob, ayo teteh aing. Kumaha ya? Oi, kagak sia. Mana? Tadi dinya bae tah. Ih, dia itu mah si Arok. Bae ini. Mati karena. Hei Arok, sia sorang di dia kenaon? Jela dia itu. Sadi sia, si Sari lain. Lain. Terus saha? Si Sari. Atuh cek aing ge tadi si Sari. Tah kitu aing ngomong teh jelas. Kadang ku aing aja sih ngeuteut. Ente. Terus lah aing nangan si Sari deui. Duh, saha sih dia? Rok, ieu kotok saha? Gede amat. Hidup deui. Tapi kotak Pak RT. Iraku kotok sagede idi mah sagede alain gambreng. Teteh. Ai sia Sari. Aing maneangan. Si malah nyelip di kandang kotok. Sia di Arok. Teu nyolo. Aya digigirin sia ge. Keng deui mah sia, ulah kabongan naik Arok. Ayo Sari balik. Naon sih nyalakeun aing barok. Bogonya si aing. Woi, eta di bawah sia saha? Tumben sih ngomong na jelas, Rok. Bawa adik aing lah si Sari. Coba dulu. Si
si Sari berubah jadi ember jeung paku. Romlah. Arok. Nih, lu manek nangan si Sari hayu. Tuh, tejalah sama tejalma. Balik lah. Dasar bapak teh jelas, anaknya yang jalan-jalan. Malah dititanyain ke anak kotok, arem jadas ya. Lapar aja balik gua. Pan sinyal kebalik sih Pak. Tadi mau pundung sih yang jalan-jalan. Baliklah lapar, ya boga beuteuh emangna bapak gitu teu boga. Oh boh. Bisa buka-buka beuteuh. Mentang-mentang beuteungan leutik. Ini teh jalan-jalan Eropa. Kangguan! Kangguan! Aing ke Jakarta! Ayo teh ini! Jareh tak kareta, aing dek naik, tumpang bae. Yal doang, aing kudu kumaha ye. Aduh, ini anak-anak pada kemana sih? Gua mau main tapi nggak ada teman. Lain mana si Arok kok didinya? Di aja res, itu mah mana si Arok? Aja. Oh, kenangguan kereta nyapit. Kalau si nangguan kereta malah di dia di stasiun. Pokoknya. Nah, itu kan si Petit Seresta lagi nungguin kereta. Ih, gue ikutan lah. Gua kan belum jalan-jalan. Wah, lu mau pada jalan-jalan ya? Kok nggak ngajak gua? Alah, siap. Gua kan malah ke Masarah tuh. Nyakar kuda-kuda kereta. Tuh, Masarah tuh. Jelas, Masarah. Woi, sia kemana didinya? Hai Mas Saro, lagi nungguin kereta ya? Aku ikut dong, mau ikut jalan-jalan. Mata sia jalan-jalan, pugu kareta nage eureun di tadi, kue geus udah ge. Pit, Mas Saro aku hari makin sejelas bayinya Pit. Oh nyares. Emang kenapa sih? Sejarah las, sejelas urang emang aing.